Jodo Prodokno, the Jotani Tangkal Song, the young Hambai Yaparo. Padiang Bible Ipokay Jaga Poriwana, for the Lord Him shall give you a sign. The Holy Virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Tegasa Poriwana, Opongke. Luke Simani, Kothoma kaham, Agaro. Luke chapter 2, verse number 21 say. For unto you is born in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Bible pornography na Kaitor sana hamari Kaitor. Tiniwa odaga gutun dai mani kok ngagai. Thangnai subrai Jisu Kristo bo taimani salni bagai sagang baira khabang thongma bai sing tini gutun dai manka. Bises khlai sing tini 1 December yang Kaitok mothani road direction ni Pus Kaitane Jason Jor Kahamane Sinitini or Kutumai Manka. Orovo Cox Hazaka, Bible Importers Hazakan Tongo, Isaiah Bozavos Hazakan Tongo, Sobayong, Bos Hat Baitano, Sonakaisha Maridenai. They Brisigla process Hatiriangi Bosatala Kotsabanai, Bini Bumum, Emmanuel Zaknai, Miss Hazaka. They look similar to Kothoma kaham, Duni Agrovos, Hazakman and Kake. Pop Borg Bakio Magus Hijak, Dini Horno Down, Ekameson Bethlehem, Norna Bagin, but no shake of Hazake, bonus surprise. Jisu, near Hazakman. O Jagamo, the Cox Hazakmani. Sini Isaiah, the Isaiah Dear Cox Hamani. O Jerai Coxa as a name, Nis Hazaknabo, Saras Hatcho Bosor, Nikeba. 750 years before. As Halnisakang Akok no Sadaka Haymo, Sonam Motanga Proxa as a name, Bo Emmanuel from that name is Hazak Maniko. Abba Haganus and young take a shell looks in Kothoma kaham, doing the Agro was rice, Kayada Gosan. Look again, as Haras Hatcha Ghost of Sakango, Fox Hazak Mani, Oro Pay Nampaja. Money, Tinibagay is a Christian as a care, Tini. Christmas ni upologis ni tinaw kutumaya. Christmas tamang lagi. Abang be Jisu Kristo asaimani sao abnarak choice Christmas day ni celebration kailayo tini protecta mothawo nukhungo aba haikleson Jisu asaimani sabna deson khatungoi contribution as halno Jisu asaimani salvation palelayo. Abang be Jisu Kristo asaimani Asal kok ke sim thasing bosung kini tak bisa jadi investigation penaka bosuno muthangna bagi si asa je aban baita kaisa Bible verse takan ke John Kothoma kaham 3:16 hadakan tongo tamni hunba Kaitor sungsuna asa hanuma bai bini sundre sadan dohaka bini sadana poito khonai borok bo komore muthang jak thamana tikhi Kaitor kono dohaka nis hadak tongo Isaiah ni bisimti sing Jisu Kristo ngi prokta borok asainai abo bahaka asainai ngake berisikla prokta ni bisimti a borok asainai a borok ngake Emmanuel ngakai te yang serai serai semukha dauni kamatan Bethlehemo mutanaisa prokta hatakya bonus sebrai Kristo ni hatakan a saras hatte betul sekangos hatakman kok yang apai nang taka kubui sing osum jaro halsa Jisu Kristo asakya Abos okok oro proman kayo. Akok sajak mani diniwo halsa bo osum terasa mereka. Gay sing tahu Simon oro bisa selainai. Taklai hingga itu Jisu Kristo Simon BC sing kalainai 2022 bosor nosum kalainai. Aku nak saya sing main kengke. That means amo 180 ni sing rom thai kelayo. Aku nak bagi sing Jisu Kristo Simon omusuk hal BC Jora ngi tonggo abahai klen jeng jini Christmas os halo nasik laye sedang bara khatong thog laye Christmas carol really anti hai kali kabang sung program tok kai tong
Ini orang saka Jisu Krista asai mani asal kok ngakai. Oh ini ya besnamjak borok somjok genang ngai thini nai tong baca. Somjok genang borok no motangna bagise Jisu Krista asayo. Abo nai thok sitra genang grei kuno jati ni kok grei Kaitor senamjak borok borok somjok genang mana bagai thini nai tong mana jorau motangna bagai. Oh Jisu Krista asakya. Abang bagai serai sawo bo osung jenis borok no motangna bagai sih asayo means sungno motangna bagai Jisu Krista asai thakya abo se jo tene slai kok otorku tamoke sung ojaga sung wan suk thai tongo dini Jisu Krista asai mani haino borok no box ko tona bagai ereng anti haine bagai bo asai phaimania tam tipini kaisa main uddesho hoke borok no motangna bagai asai mani se bon bagai sung kaham ke saiman thai tongo dei sung sidai tongo Jisu Krista asai mani ko ngakai sung chini bagai motangna kroksa asakya nesen chini bakhawo ekdom rake sung saiman thai abo sung saiman thai bon bagai o Christmas jora ni phakya hena chini khatong ko bayu tangne bagai hemale chini bagai o jono motangna kroksa asakya akokse abo bagai sung tini to Christmas ya bostang sini 25 December sung Christmas day ni sung celebration khailai asane bagai sung tini agam barta segang baida sini khana yar kaisogi sung khatunga baik bayi asal na sini sung tong ayo bon bagai phage sung asara tebo khatunga baik tong kuma bagai sung kaitno sung lo bai nai kaitno sung silai nai am hake sung asale bagai sung ka yar sung ase bon bagai o Christmas salong jagai sung joto mothani borok deyo hasagani borok kaitno sunai suryamte haini kuri joto no of Christmas salong Christmas celebration day saijal amake sung bon bagai pada sung mutiar musapani asal bagai sung tiar kai bini ni sime sung teng laka Christmas salong kalanya bagai bon bagai sung tiar kai sung asal ta tak dorasung hatung mabai kong tobi kaitno sung bawu kong Isang kok sang lebih sini kaitor cuma apa? Hanya jala di dunia kita.